إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن التقوى من أعظم ما يحقق معية الله الخاصة المقتضية للنصر والتأييد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون، حديثنا في هذه الخطبة عن عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، عبادة شأنها عظيم ونفعها عميم، عبادة هي سلاح المؤمن في كل أحواله، عبادة هي خير وسيلة لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، عبادة يحتاج إليها العباد كافة ولا غنى لأحد منهم عنها، إنها الدعاء. هري باو يتدى الله سبحانه وتعالى جولا إن الله دميدا صلى الله عليه وسلم هيدا واسيو ديرا بيدغول هولدي الله سبحانه وتعالى وانا يميروje makko den embere mbawdiji men din pottito terto dendanangal haɗoje makko ɗen yo Allah on newnan en. hara si ɗum yawti musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere men nden hannde hino yiilo e dewal jeyangal e dewe ɓurɗe mawnude ɗe jiyaɗo on ɓadorta Allah subhanahu wa ta'ala. dewal ngal alhaali mu'um mawni, nafoore mu'um huuɓiti, dewal tawgal kañum woni arme jogoran gomɗinɗo on e dendanangal alhaaliji makko. dewal tawgal kañum woni ko ɓuri laawol ɓurgol moƴƴude fi huntanegol haajuji, hoynanegol sattendeji. dewal ngal jeya ɓen fop hato jini e mu'um, hay gooto wawata wonde hara himo yondini e ngal ɗon dewal. ko honɗum woni ngal ɗon dewal? ko fi du'a. haray Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yo en toromo, o fodi en kadi jaabagol e ayeje hewde ko deftere makko teddunde no jeya e majje ka o daali: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah holli en e oɗo aya wondema himo ɓadi en, himo jaabinana kadi torare wonɗo e torade on si on tigi torikemo. Allah subhanahu wa ta'ala daali kadi: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. oɗo aya kadi Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en yo en du'o yo en toromo, o jaabinanay en. o holli honɗum e oɗo aya on holli wondema du'a on ko honɗum ko dewal, sabu Allah o yamiri en yo en toromo. on tuma ɓawtu ɗum o wi honɗum: inna alladhina yastakbiruna an ibadati. ɓen no mawninkino ga e dewal an. ɗum holli haray du'a on ko dewal, wondema kadi accugol du'a angal du'agol haray ko jeeya ɗum e honɗum e mawninkini ɓen noon ko Allah o wi ɗo kon battane maɓɓe ɗen ko honɗum ko natugol jahannama, hara ko ɓe hoyɓe, ko ɓe jasuɓe. yo Allah on dandu en.
nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓanginani en e hadisaji heewɗi himmugol oɗo du'a e hittugol mo ko Allah subhanahu wa ta'ala o maaki laysa shay'un akrama ala allahi min addu'a hay hunde ala ko ɓuri teddude ka Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo du'a o maake hadis go kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko o hersowo ko o tedduɗo himo hersa nde jiyaɗo on ɓantata juuɗe mum ɗen faade e makko hino toromo on tigi tippina juuɗe ɗen rutta ɗe mu'um sifran bi mana hara on tigi heɓali ko on tigi tori kon musidɓe julɓe tedduɓe si ɗum yawti anden haray o du'a hino mari neediji taway ɗi kala du'otoɗo hino hani wattande ila e majji gollitira ɗi bela jo du'a mum on hino jaabo yo allahu newnan en ara nun ɗum ko nde on tigi laɓɓinante Allah subhanahu wa ta'ala du'a on hara o toraki goɗɗo goo mowna Allah hara kadi o torodaki Allah e goɗɗo goo woni noon ko malaika ma ko annabi ma ko wali ma ko jinna ma ko sanamu e kala ko tawata ko honɗum ko tagore Allah subhanahu wa ta'ala bal haray ko on tigi toro Allah tun foti ko sattede o woni ma ko hoyoyde e dendanangal alhaaliji makko ɗin saabu allahu on ko daali ko honɗum fad'uhu mukhlisina lahu ddin toremo hara ko laɓɓinanɓe mo dina kan nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɗen andi ɓe wasino ibnu abbas radiallahu taala anhuma wasiye hino jeeya e ko ari e makko kon ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah ɓe maki si a toroto toro Allah subhanahu wa ta'ala si a ɗaɓɓiray kadi ballal ɗaɓɓirmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ballal hara hino jeeya kadi e nedigi du'a ɗin nde on tigi profitata waktuji tinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli en wondema haray hino jorta e mu'um jabagol du'a hino jeeya e ɗin ɗon waktuji hakkude noddinandu ɗum kañum e darnandu ɗum saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki du'a ruttatake hakkude noddinandu kañum e darnandu kono noon kadi no jeeya e ɗin sa'iji fewndo on tigi sujji ka julde makko yo on tigi toro Allah subhanahu wa ta'ala saabu nelaɗo on maki jiyaɗo on ko ɓuri ɓaɗade joomi mu'um ko sayi tawi on tigi haray hino e sujuudu ka julde makko ɓe maaki fa akthiru du'a hebbine du'agol fewndo sujuudeje mon ɗen hino jeeya kadi e sa'iji jabagol du'a dubura salawati l maktuba ɓaawo julɗele farilla ɗen ɓaawo fana ma alan sara e waktuji heddiɗ ɗin so on tigi juuli gayni on waktu ɗon kadi haray ko waktu jabagol du'a yo on tigi wakkilo profita on ɗon tan o doro Allah subhanahu wa ta'ala sabu haray ko waktu jortaɗo jabagol du'a no jeeya kadi ɗin ɗon waktuji as-sa'atu allati fi yawmi l-jum'a o sa'i mo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam joopi wondema no e jumare nden sa'i hun taway kum hino fanɗi kono haray hawrodirta e makkum hay julɗo gooto mono toro Allah subhanahu wa ta'ala haaju mum si wona Allah on jaabinana on tigi haaju e du'a makko on ɗon sa'i noon konnguɗe buyno are e makko kono haray hino jeeya e konnguɗe ɓurɗi jiccude mum tawde ko gila imam on naati ka hutuba no juma ha ka juma on salmina ɗon ɗum noon kadi no wari hadis no wari kadi hadis goo gila alansara on ha ka futuro ka sakkitode on ɗum e ka mutugol nangen ɗiɗo haray ko on tigi profite ɗiɗo waktuji on tigi toro Allah subhanahu wa ta'ala ila alansara toroɗa ɗon Allah ha nangen mutoya ɗum ɗo haray ko oɗo wiyete sa'atu aljuma waktu mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en e juma on tawata du'aji ɗin hino jaabo e mum yo Allah on newnan en hino jeeya kadi ɗin ɗon sayiji musidɓe tedduɓe thuluthul laylil akhir tatabal jemma sakkitingal ngal kontugila e futuro ha e subaka leereji ɗin feccaɗi pekke tati tataɓal sakkitingal ngal telen ka subaka to ƴettangal ɗon hawrodira e maggal immoɗa han kadi ko fanɗi o ko fanɗi e nder yontere nden ɓalɗe seeɗaje immoɗa han kadi dooɗa e juulatoroɗa Allah subhanahu wa ta'ala e on ɗon saa'i saabu Allah nela sa sallam holli en wondema Allah on tippoto fewndo ɗon ha samanu hikkodirɗo e leydi ndin ɗo o wi'a ko hombo torotomi mi jaabi nanamo ko hombo insinotomi mi yafanomo dunubaji makko ɗin ko hombo landotomi mi okkoramo oɗo saa'i kadi ko saa'i jabagol du'a no jeeya kadi ɗin ɗon sa'iji hon ɗum inda ta'ar min al-layl nde on tigi no fini jemma en fof no hawrodira e saa'i jemmage ɗen on tigi ɗenƴo immo tun hawto fina oɗo saa'i kadi ko saa'i jabagol du'a nelaw sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on immiɗo jemma bi mana o fini tumbere jamma
o wi'i la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ighfir li aw da'a stujiba lah fa in tawadda wa salla qubilat salatuhu. ɓe ma kala on hawtiɗo tumbere jemma o fini o jangi o du'a mo jantiɗen ɗo o tori Allah yo Allah on yaafomo, Allah on yaafotomo. Ma o du'i ko du'i wo, Allah on jabinanaymo du'a makko on. So yimmi ka noon kadi o dewti ɗon o salligike o juuli, haray julde makko nden jaɓete finugol tumbere jemma hawto hara maƴƴu tun immo ɗon toro Allah subhanahu wa ta'ala. ɓawde jangi o du'a mo janguɗen ɗo on tigi toro Allah, haray ko fewno sa jabagol du'a yo Allah on newnan en. No jeeya kadi e mu'um du'orgol o du'a la ilaha illa Allah ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. oɗo ko du'orgol mo dewtino du'owo janto oɗo du'a sabu Nabi sallallahu alaihi wasallam ɓe holli wondema oɗo du'a o ko du'a mo annabi Yunus alayhi salatu wassalam du'ino fewndo wonno ka nder lingi. ɓe maaki hay gooto torota oɗo du'a e hunde nde o faala si wona Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanaymo on ɗum du'a makko on. hara hino jeeya kadi ne yedigi du'a ɗin aljazmu biddu'a wal yaqinu bil ijaba. on tigi du'o yani toro Allah ko faala ko yo Allah okkoran ko wiyete aljazmu fi du'a, nayigol Allah okkoran sita ɗa faala ma wal yaqinu bil ijaba. on tigi hara hino yanana wondema o jabante. nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wota goto e mo wi'u allahumma ighfir li in shit, Allah yafalan siɗay siɗa faala, yurmelan siɗa faala, arsikan siɗa faala, bal yon tigi wi'u yo Allah yurmelan yo Allah artikan, sabu Allah subhanahu wa ta'ala hay goto fortatamo. sabu sa enni goɗɗo okkoran siɗa faala ara nawa so tawi ko wonɗo leyma tawɗa o korma o korama haray haajuma ala e mum. ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala iɗen hato jini e makko haray ko ɗum waɗi sen alayna an sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki tore Allah hara hiɗo yanana wondema on jabante, ando wondema Allah subhanahu wa ta'ala jabanta ko du'a iwurɗo e ɓernde tawayde hino welsidi hino haajaka hino torade Allah, kono ɓernde mum nde hino fetiru nokkugo bal kañum no gasa hara hay gonɗina wondema ko woni torade kon jaboto. no jeeya kadi nedigi du'a ɗi musidɓe tedduɓe addu'a fi kulli l ahwal, toragol e alhaaliji ɗin fof foti ko newede ma ɗum ko hebbin toragol Allah subhanahu wa ta'ala du'o fewndo o hoyra hara himo e newede o ala e sattede hay fuy. haray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e nedigi du'a. ino jeeya kadi musidɓe tedduɓe piigi taway ɗi hiɗen hani rentade e du'a on, tawgol du'a on no wondi e shirku, tordagol Allah e goɗɗo goo no wirɗen nane noon. kono noon kadi du'anagol wonki mumkin mayde, woɓɓe ko sattirte tun nawna hara heɓu kamo o an so tawi o wowla hara wuli ha yo inno Allah mi torike ma wurnan fanni ma ko gurdan ɗam ɓurinmi moƴƴande waran kadi si tawi hara ko mayde nden ɓurinmi moƴƴande. no jeeya kadi e ko haɗa kon e du'a toragol Allah yo Allah on yaccinan ɗum lette mum ɗen fof kadnaga toro Allah ko lettanɗami lahara kon lettan ga mi soñjoga hakko ɗum ɗon simi yahi lahara hara mi fotike. nela sa sallam ñande goo sahabajo nawno o yahi ɓe o ronka o akkita du'a gongol ɗuɗno hare no jeeya e piigi taway ɗi hino haɗa e du'a gongol. barakallahu li wa lakum fil qur'an إياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد musidɓe julɓe tedduɓe haray anden wondema hino woodi du'aji tawayɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli en wondema ko ɗi jaabotoɗi la shakka fihin. no jeeyayi ɗin du'a mo julɗo du'anto musidɗo mum julɗo hara ko e ɓaawa makko juula an tun ma hara ko an tun ɓeɗo ko jatigi ma ko siɓɓe ma toroɗa Allah hiɗa andi ande mo jogui ma anda toroɗa yo Allah on okkorma hunde kaari. nelaɗo holli e wondema Allah on o adday malaikajo fewndo ka hoorema o inna kala ko duyiɗa toranɗa ɗimmojo ma on o ala ɗon o innama Allah jaabi
waɗanama an kadi sifa ko toranɗa ɗimmojo ma on haray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e hunde tawande ko ɗaɓɓande mo kala e torano siɓɓe mum ɗen torano mo andi e mo anda ɓaawo makko o yeeso makko o hino jeeya kadi eko duwa jaabeteɗɗin duwa hajjunke ɗe wadde jeehi no jeeya ma umra haray no jeeya ko moƴƴi ɗaɓɓirgol mo yo du'anoma fewndo woni e golle ɗen saabu haray ko o jaabinaɗo jaabanteɗo du'a fewndo won tum e du'a jaabotoɗɗi musidɓe tedduɓe dawa ɓowruɗo e du'a setejo e du'a toñaɗo e du'a mo mawɗo ɓiɗɗo mum e du'a mo mawɗo du'oto e hoore ɓiɗɗo mum yani no wawa huɗugol yo Allah warima ma walla waɗi hunde kaari ɗum ɗo haray fof ko jaabotoɗum nela sa sallam ɓe maaki du'a sikke ala e majji du'a toñaɗo e du'a setejo e du'a du'oto e hoore ɗumum on ɗum ɗo haray ko jaaboto ɗum yo Allah moƴƴina en alhaaliji men ɗin no jaali wonande du'a on soit heɓa ko faalɗa kon ko aduna ga maɗum o woye on tigi Allah bone heɓaynoɗomo Allah dandiramo saabu du'a makko on ɗon bone mo andano heɓaymo wono accident ma ko nande e mum tammum ɗum Allah o nennanamo jaabengol du'a on mo yetta tangi jaabagol du'a ɗin torotamo e hoore ɓernde laaɓude e hoore anniye laaɓuɗo haray ko moƴƴere tu woni e mum haray ɗum ɗo ko yowodiri seeɗa e nedigi du'a haray mawdu on no juuti moƴƴa kono haray khutba on newnata saabu haray khutba on no du'a hara hino raɓɓiɗi en hatta ɗo inchallahu taala اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة